Biakamal ka Noor Online TV. Ke jangwas me bana rocha bana jaling roy mi chalat Professor Adok Nyaba ka South Sudan. Bana rocha me bana jaling kel mi jira me jidit ka jan channel me ka Noor Online TV di jogno jin ku subscribe ki ku janyo ka nasan ko ken. En ler danan chalat gwasa me chalat dinana chalat no si Professor Adok Nyaba jalar no kume spelling tele jalwar ke kume dictator ka ke ramishi no jende jo kwarka she jalat en Professor Adok Nyaba ban jo kur linkel en wala changa jandang ro ka pay diok ron kine daro wi jandang ro wan ajela dan banaling en Professor Adok Nyaba jene a politician kel mitre wicha ka South Sudan again redan and chaladano en kume men la kume sa Sudan meroike self came yadit kene tele luarten gen aram kel la veteran politician Professor Peter Adok Nyaba chaladano kume men de pink kir mayadit chana cheka nogo deran derman nogo de jalat en dunden ki en dunde self care mayadi chi democracy ko shikana nogono de ka ngotte cha yanping karon kina daro wide walbadak de kan kalas let ke de kan kalad jene spele she bon dung party ka ke bon dan te pin self care mayadi chi party ke she bon mederwe en bon spele jene dung de ni lo dung military jene military organization ke jelare nono ka military ke de ke kume de ni she chonko de karwech ko kan kana stella dictatorship la kana let ke la kana asla kan ka kep ko bom kan tele kalwar ke tele ka democracy te jelari nono la de tok me ko bajeling ene dial rewe ka South Sudan gwam mi cha dol cha je dolten si Professor Adok Nyaba jalat en rajamo jalar no tele peri kes pelem maroike self kema yadit la da rajamo gwado le mishaje shwaltin ajenite karamkel mishienok ramadana shienok no de joguch ajene bejen wi kwama nimi sheliu ramamo teraradian en self kema yadit gormono de liu wi kwam ke chaje de wuch te la no ran la jagwal ka wi kwam braradian bele ni wi kwam joraj mo chajelat rajamo chala no yes and self came yadit ko self came yadit chaje gorno betedi alte konte cha kwingpin koron kina daro wi jandang ro with ron kin daro wi walbadak te chala no de ka laslet chet ko de nasan content ka push ke IDPs ne de konte ka kamne de ko konang re wi ka South Sudan de kwingpin mo de jokolalat ko jene dane chata in karon kin daro wi walbadak kada de unify force de jelaslet ko unify force gen edich mikem ni ideal shi de serb ke mayadi ke shi de Dr. Machaten dundo kenyan gwas me ken din ko nan cha chol unify force cha ka dak ko ken cha ka per chang ko na kam ka goli ana mo cha jala no shi chonga na mo agenda de ko ni gen gwas me chi professor me chi jala no kumes PLM chena cheka per ka jan chi democracy ko kan chi kana chi kana kamluar ka kan balat kana no ba kwingwin ba jalat kwingwin mi de lat ka kanten de alte chalat gwaze chamal chaje ta inten karon kin darwal badak kan ka konlat chawra mo chajalat and Professor mi jira mi jidit ka jan channel me de jogno jin ma kana sin ko ken ko bilet ti bi ka kun le mala jigi gwasa danan cha kan non kaje ajile dande ilinga jan gwasa me biata kaman